Ako dili jud ko mo agree nga si LeBron mahimong GOAT. Basin GOAT nga kanding tungod sa bungot kana mo agree jud ko ana. Pero kanang GOAT, greatest of all time, di ko mo agree ana oy. Kay ngano? Unsa may naka-GOAT ana si LeBron James oy? No? Ni adto sa Lakers, ni hawa sa Cleveland. Wa jud kasud sa playoffs. Murag kaduha siguro to. Karon gikuha nila, gi-acquire nila si Davis. Oh, si Davis all-star. Dayon dagko og puntos. Oh, nay timbang nindot taas pa jud kaayo. Ha? Olympian pa jud na, Olympic player na, USA team na. Nya taas kaayo. So siyempre, no, at least nakadaog sila pero last time wa jud gihapon. Tagak gihapon kaluoy. Oh, una-unaon ninyo. Asa may nakagot ana bi? Ni adtog finals si Ruhan. Oh, sukad naabot si LeBron James no, daghan na kayog mga artista. No, naka-award na ni mga artista diri. Ana dili man na unfair man kay nang moves ng blap nila kanang flopping nila, unfair kay na oy sa kuan, dili na reliable sa kuan sa tinuod nga basket. Unfair kay na, dili na fair, no? Stupid kuan kay na, stupid move kay na, annoying kay na nga move. Kay tanawa lang gud no. Tinarong nga duwa kini lang to be honest with you kini ato ang duwa tinarong as a physical kuan ba, physical battle, no, and battle of the talent, no, battle of the talent, no. Nag-away ta sa atong katakus kung unsa atong kamaayo, pero kini ilang gibot kaning ingon ani halata naman sa gayo dili na sana maayo bisag wa ka hikapip tumba lang gagalit na maayo minuang man na, no, dili man na, unfair man na. Mao na si LeBron James di jud ko mo agree nga GOAT na. Ano sa aguna mag-GOAT na gipildig. Okay lang gipildi sa championship, wala gisiruhan pa jud. Ya mao na GOAT ninyo, pakauwaw ra man na yung GOAT oy.